Ebusia too much GHSO enye ye mamu nyina mo akwaba mamo share biem e de moba ye fili kese eso wadaroma oba so subscribe mami share videos no e ma front sanka bi comment ne so de wo de fa comment section hono ma ye bekenka ni nyina e de amamo ebusia wo hwe social ne media ne eso ha won se video bi e trend papa ni nyina ne se yesie obi na maame bi e hye atare fita black and white na waboduku na wagya ne ho edi ahwe enanum se epusu papa fe no yo oh Yes, mami, ade ni kunu na ewu, ne ba na ewu, anase hwan na ewu. Na no na too much yeduedue mu afifi mu an ye hu se Reverend Father bia ono Roman Catholic priest aye friend Father Bernard and Abusuanya and Tiesa wetina nanom ewo ensiedo na bra abusua ene asorema ene adofo ka wotibo no ya amamre ne amane awie na omre so Father Bernard kwakọ shefom na omakata da chikura no ene ehu se maame so ofiri hin ebeja ne ho ede hwe amranim se kunso ene yesa maame aden ana maame ne tenos Father Bernard ewu na ese ewu no ashoke no ne wanwa se Father Bernard etumi efri atazfo asasi eso na ebusuya nhwemu kakra too much aye ne se Father Bernard ye obi a na wo bone ho mode papa wo ye na dwuma ye bo na brabo se fata se Roman Father na wo hweboa wo boa adehye num ebi nso eno ne koba se maami wo hwe papa bi ene enema bi a Father Bernard eye di ama no na ene pa Father Bernard enka ho na wo gina ono wo hwese de Father Bernard ede na shefom ne ebe kan nwe gu ne so abusuya na maami wontumi enyina sa areho na no ene koba se se wo gya ne ho ede hwe efunu so na woni Father Bernard ekọ na video no a trend papa ye wo social media so na no na Ghana fo bebre na kire se nipa said ye wutie bia ebra wanya akonya se wote ase no se woda subai ene enema bi adi ema wo ho eba mfaso ede ma afoforo ye hwe ye nua be ma Christian achu ebra wote nananom wonse do a ensem Ghana fo kafa ne ho o man kai bo bebode so my Ghana wo nemu papa wo ye so wo bo anwusi ajanka akunafo ene mobro ne wona woni bie adoya wo ye so oyi binum de mo free prison no ne nyina ka ho bi ne nam so ema ye no ya no nyam hye na ewiase nyina ne Ghana fo nyina ebo ne din na so ye hwe atu a blaster na kasa wan hye da mbobo wo mu anche Ghana fo anhye da enim ne sa na oyo bi a otene wan kona na so ne papa bi a oye wo kokoa mu na ebra ewu ye ebeda abonte se sei na ebra otiase oye no emani nipa nyina aboje ne so ma wona na wontene nka wona na wonim ne firi ba bia ampo no ebra ye de atu eto mpem no Ghana fo nyina abodo mpem ekopie mu wo koye na ye jane kwan dia na eno kire nipa wo tasase we so ye de ye ebra wo ye no so ye nya odifo ajagraja ma ne betro challenge bi de ma Ghana fo se ebra atu wu nipa nyina ka ne ho asempa yi wo so wu hwan ene bebo odin hwan na be ka ho asempa ense be mpo ene wo achi ye be ka dia fa ho e se Father Bernard se wanya brabo bi a esefata bi anto wo wanya papa bi a eboro so wanya bibi ama na aso ma me ani a menyini se ma me panyimu a wo mma wo kunu obetumi agya ne ho saa e de ato Father Bernard amusu so ne be kwa na se papa yi wa ye bibia eso ani wa ye bibia ye nsen na ho enti abusua ye hwe sa ne ma we social media no na ye so de bi boy entoma no se ye kwakoye nipa ye ti ase mi wo we akaka be nse ye me ya beti so meni mi nya asame mfa nche no watimi wakam ne wantwe nyina ye je mu ne ye bo abrabo e sefata me gidi se ye wu achi no ye betumi anya dansedi a ebe hye Kristo de na onyam na
wankasa so no udin pa na obeja wasase we so no etimi aka hoda na brebe bebo udin no yenya asempa pa bi aka abata udin ho nti we so ni hwehwemu kakra too much ya ye e de afa video a na e ko viral e wo social na media na so eti madaro ma de video ni beto so na mahwe bi se de etie na mo so motumi ma dwenche na fa comment section wonom ni akenkan ni na e de amamo amani boy mo so mfo na afiase wa me e na me de beso mo e wo too much so ebusia makram. Tonight his name shall be called wonderful. Oh, wonderful. Very simple church. Wonderful. His name shall be called. His name shall be called wonderful. Tonight we give him glory. His name shall be called wonderful. His name shall be called wonderful. We give you glory. We give you glory. You deserve all of our worship. Spirit of God, have your own way. Let your holy name be forever praised among us. In the name of Jesus, amen. Amen. Now the Lord showed me something before today, and when I saw the funeral of two people. I saw two people were dead at the same place, and they were being buried at the same time, and I was at the wakekeeping, and I saw people dancing, choreography, and all kind of stuff. Let's put that one aside. We'll be dealing with it very soon. Amen. Now, why are we here? We are here because we have to be here. Amen. Why am I here? I am here because it is mandatory. It is very important you have to be here. So now, don't take this meeting for granted. Put a demand on the atmosphere. Put a demand on tonight's service, because we don't know about tomorrow, but we know of right now. Hallelujah. Now the Lord told me, and he gave me a message, and he said, divine settlement. Tell me, life is not fair.